I Thambor wai pendik ki Karbi ya ki penar halapangap West Giant Hill District dang petenyi hadu unne hewa uwahe chnong kalapangap uday bormi leng do ongu waki Karbi cirup waka Karbi Anglong Autonomous Council dawan penjulor ki ya ki lom ke chnong nadu ke cipau trik uni ubenai wo thung ding halom cerengan i wada pensngau si baha ya kador bar chnong nei baha pan bor na pentip ki cha ke chnong. Dakana wada pentip hajrong ini chaki bor district ke West Giant Hills ki wada chimkhia yeni wai hadin wai yo wam mano ki Karbi kam te kam kadang wo penyo wa ini ithau to ihok yongki darai ki wo mi ipaj ba ha ka arpau santrik cirubi ki sen bahalang ka senjuk wa chnong ri jaintia wa ki wi wo pensengya yeni ikre ka Karbi Anglong Autonomous Council. Dakhanau le wahadin waliwan kina ini thau hak arpau santering ki Karbi da Thambor ki ya ki hali de wa phut ya ukbana ki hali ki penar we da thangi le ya ki kattu kat ni ki trem chu do ongu wa hak arpau nyau tarik de ya chem ki wo deputy CM gajalla uprastun tensong wo panyarap yo yada ya ki warep ne baha hadu ne gasngi dang lengam ki hali ne baha wanut de ulai rem we la da jia hakam ini por myo ulai hali khamtam hadin wedep thungba warro dauman ibaseb ai kam te da karpad uya ka sorkar wo pha smat ya ki pulit cha ini thaw wo gi hali yongki heju ipor da ongu wa wat hadin ka arpau santerik ki Karbi mpu pelat ki ye ini thaw we yo lakam wo ithmu wo chna yi hai ni thaw we ye le oman wo chna ye ki ktem ki chipai ha ini thaw uday mon da karpat uya ki bor district of West Giant Hills wo lai pat benia ha ini thaw we la da e kam tai daw mi iwan ijia was ngau si ha perdi ki wa chong wasa ha ka thain da pentip ule wa mende ki warep ki walai chaki hali da cha aset wa turgi hagi bro na ki klo wa ini penman ya ki warep wo tinggi ngau wa he snong yang ka dor ba snong pangam ma te man mi lang do wa penchi ni wa ajing itu ya ke jing cha Thambor na kini ke Karbi pat kam ju na ka Autonomous Council yang ke Karbi di mana do ke spatarik wan ki wo lai le penjulor ya kita kilum di umut ki thung ten heta te hiju por i nagaleng yung ikam dor bat snong snau si ini di mana nagaleng yung ke nagaleng yung ke council hiju por nagaleng yung ke snong Karbi kiwa marjan nu kini kisnong yang i da pan bor dan ke jing pentip che i kam dor bat snong nei te daw amaria yu i kini ki warok kini baki da penjulor ki kilum kipten yang i nei te daw i la nagaleng dor bat snong wood da jing tip i ke bor ku to pan ka jing to ka West Giant Hill District District Administration da pentip ki ini ba ka Karbi da penjulor ko ya ki thaurep yung i ba ki lum ki wa i chu pendam kam he man ko por ko rep riang tanai te daw hejing to ni nei liang yung ke bor administrative da chimkhia gi ni benta kamwa chikat tu kat ni andai yoi ba gani ke jing klam na ka liang ke bor administrative hawaro ar liang empoi ka sibon la tanai te daw na ka liang yung i kam ki nong chong snong di womban si wa i hap i yada ya ka hok kanong kanti yang i lani hap i wa le yeri kamong kam open yo kani to kadak ka nong kanti yang i kam binong chong chong ini ne te da ka arbau santering i na kaleng dorbar snong harangkat ka jingya amrangkat lang ki kenhun sen bhalang wa fer mje de nyau bat kam jo la jing to wa ka senjuk rang ba snong yang ke wa snong yang kri lum chan tia yang i wa kiwi tawan ki kenhun tawan ki wo e ka jing kersan ni kam ko dor bar snong he jo ipor le ada e ki jing pensingan ni kam ko dor bar snong wo ya lai se kita ki thau no komenta wo pensange ye ke te ki jing kre yang ka KAC ten liang yang i ko dor bar snong he jing to we ni darai le wo ye chem da yo alat hele ye chem ha ka Arvanya Torik, Yaisar Preston, Roman kami Deputy Chief Minister, da kerpat ila iki, bosnya bahaya ki i kam gedor barsnong ki lat ki bo yada, khamtam mi ki sipai, bo yada i kini kinong rep yang ini, ni bahaya yo hadon nai kesngi, bo kinong rep yang i ni dang kencak ki jar ni bahaya ile, bo menut de ki wan rep wan rem,
kadagam teman go kucing ikam kinong rep hai ni lada jia wa hagini kipo wadang dep yêu thung yu kuba lam yo lai li pai lam yo lai li pen biang yi ki ki wa ki boto em kam kat kam kucing em kam yong niu jing thung kumon man mem kam te rep riang yong ikam kinong chong chong hai ni tane te dau dang kerpat chu chu ye ka government boto pan wa usnya bha ke wa uchim kia hai jing ye to ini wa pha la smart ye ki force ki yong ki khnang wa ikam kinong chong chong la na kinong rep ini yo mani ki bachngai Taju lay por kat kam ke jingpat ki yong kam wa ha chnong rang kat wa ki nong chong chong hi i jing yo yong i wa nalor ko tu ka ar bhav san tarik ki wa i dawan penjulor hita yo i wa nagaleng ka karbi pompo ilat ki te tha dang mot ki la wo chna ye re ye ha jing ye to wa ha jing ye to naka bor district ki yong ki yo la se ka tai ka jing chna ki yong ki hite ye man kam ka wi na ka tem sipai ki yong ki lana tip henoi banta tanai te dau kerpat ye ka sarkar ka yong i wa usnya bha ki wo lai li paj bni ye ni bad heju le por wo pen sange no mador ye kene kicing kre bi an ki yong ki nei lam kam te ku mon man dang poi ko ka yer ka ye ka jing ye khaja lana ka jing ye kanat haperdi yong i ko ye chong sa ne te ban khia ye ka bo district yong i wo usnya bha ki chim khia ye kene ka banta bad heju le por khnang wa lada ka bo district yong im ye gi pun mi ye gi tai ki force ki ba em heta I na galyang yong I la mon man kam gi nong chong snong bo ka dak ko sneo si jor he jing ye to wai ni bo ka la ka jing ma la na bo ka la ka jing wom chngan ye I kam gi nong rep ho lai li rep I se gi ni ki thau che ni tanai te dau bo I ki jing kar pat suggestion ye ka government yong I bo sneo ba bo chim khia I ni banta khna wo gi nong rep yong I yo man gi ko chngai